Dostlar, Soquluqdабыз. Assalamu alaykum. Hurmattуу YouTube көрүүчүлөр, hurmattуу мекендештер. Бүгүн 27 сентябрь 2025 жыл. Чүй облусу Соқулуқ району Соқулуқ мал базарындабыз. Сиздерге акыры чыгарсам, о чөп жемдер тартып көргөдөн сиздер лайкты басып колдоп туруңуздар. Каналга катталганды унутпаңыздар. Рекламалык кызматтын номери 777 84 96 48. Биз азыр мо чөптөн баштайбыз. O çöp kimdiki olup kaldı eken? Kança eken o? Bu neyse yok ha? Tak bu royzun saketi atıp koyayım. Çöp kança ya? Bu kançadan? 330'dan. 330'dan bu lan. Ha bularça? 350. Bu 350. Bu 270. Bu nege arzanıra? Jamgırga kalıp kalıptır deydi. Жақсы. Mal cey verip. Номер калтырып кетесиз бе? Номер 0709 0709 85 85 26 85 ha? Мына достор, чаласыздар. Так, могу КамАЗдагыларды сурайбыз. Канча экен бул? О, сиздики байка, ассалам алейкум. Жакшысызбы? О, табигый чопко дейм, а, тоонча. Канча экен бул? 260'dan. Bunlar sigarayı? Bu kança dedi? 280. Bunlar içinde jamgırda kalgan okşaydı. Jamgırda kalgan okşaydı da. Bu 280, bu 260. Nomer kaldırbayız mı? Nomer kaldırbayız deydi. O kança kan? 300 bu. Bu 300. Bu ne kıymatırak? Taza vede bu. Taza vede, bir içinde jamgırda kalıp tura bulda. Mal cey veret koyayım. Спокойно жейт дейт на. О, машинадагы номер. Спортсет го дейм ал. О номерге чаласыздар. Чөп аралаш экен мында. Бүгүн чөп аз эле. Аша. Мына. А мо канча деп атты жигиттер, билбедиңерби? Бул 300. Таза машина чөп экен мына кол. Көрүңүздөр. 300 deydi. Hazır emin öyle jaka jemderi karabız dostlar, jem. Eşka kança bul eşka? Satılbay. Satılbay. Eşka satılbay. Mercedes Benz eşka. Так, комментарийде кичине сылык болсоңуз дейт. Грубыйсыз дейт го. Тамак бүтүп калган. Ассалам алейкум. Шеф, кандайсыз? Канчадан бул жүгөрүлөр? 22 сом. Так, бул тонналап алса барбы? Анда баасы канча болуп калат? 1 сом сөз. 21ден дейт. А так мүшөктөп 22ден, а? А, будайларчы? Budaylar 23 сом. 23 сом. Тонналап болот сөз. Мүшөктөп 23. Бул дагы ошондой 24 сом. Арпа. Бул Россиядан келген же местныйбы? Россиядан келген арпа. Мына. Жакшы, булар дробленный экен. О 3 в 1 окшойт, а? 4 в 1. 4кө 1бы? Мына экен. Ушундай ба, номер калтырасызбы? Айтыңыз. 0700 62 89 55. Чаласыздар. Бияқты жана тарткан кымбат. Мени урушасыздар. Кымбат тартасыңар. Мына. О, чөп. Чөп дейм, жем дегеним. Видеону аяктайбыз. Эми алтын казык мал базарына барабыз достор. Видеону аяктадык.